I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. Ngiyabingelela kumlaleli nalamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angomukeleke mlaleli kulolu hlelo lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyi-Rhapsody yemaqiniso lesibhalelwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla-ke ngolwesibili tilishumi nesikhombisa kuyo inyanga yeNdlovana ku-2026. Umfundisi lamhla uthi inhlitiyo leshaya ngeluvelo, haleluya. Livesi-ke lekuvula litholakala encwadini yaMatewu sahluko sesihlanu livesi lesine lithi babusisiwe labakhalako ngoba bayawuthutfutwa. Umfundisi uthi embhalweni wokuvula inkosi Jesu yayingasho bantfu labakhala ngekwelusizi, kodwa abekhuluma ngekwesiprofetho asebentisa lulwimi lwebaprofethi. eTestamenteni lelidzala uma abaprofethi bakhala kwakungesiko kobuhlungu babo, bebakhala ngenxa yesimo sebantfu baNkulunkulu. Sibonelo, kungalaleli kwabo, kuthunjwa noma kwehla ngekwakamoya. Bebakhala ekunxuseni, banemithwalo ngemiphefumulo yebantfu kanye nekuhlonishwa kweligama laNkulunkulu. Uthi-ke umfundisi, ngako-ke ngesikhathi inkosi Jesu ithi babusiwe labo labakhalako, yayisho kulabo tinhlitiyo tabo titsintfwa tintfo letitsintsa Nkulunkulu. Lolu hlobo lolu lwekukhala lutalwa lutsandvo kanye neluvelo. Akusilo lusizi lwakho, kodvwa lusizi lwebuNkulunkulu ngalabanye bantfu. Kwenta kwekunxusa esimeni sebantfu sakamoya kanye netive. Sibonelo, uve kutsi umuntfu sewuyekele kuya esontfweni noma umKristu sewufikelwe kubanza ekukholweni kwakhe, bese inhlitiyo yakho iva buhlungu, hhayi ngekwehlulela kodvwa emthandazweni. Uyalila embi kwenkhosi, ukhalela kubuyiselwa kwakhe, futhi akabongwa Nkulunkulu. Inkosi iyacinisekisa kutsi labo labakhala ngalendlela, labo labakhala emthandazweni bakhalele labanye bayawuthutfutwa, haleluya. Lokuthuthutwa kutwa ngesikhatsi timphendvulo tivela, ngesikhatsi ubona loyo muntfu abuyiselwa, ngesikhatsi ubona timphilo tabo tiguculwa kanye netimo tabo tigucuka. Kunxusa kuyayitsintsa inhlitiyo yaNkulunkulu, haleluya. Kunetikhatsi emthandazweni lapho khona kuphela emagama, kodvwa kukhulume tinyembeti, kuyingcenye yekuhelwa lokujulile ngemiphefumulo. Kunetikhatsi lapho khona lo mthwalo umkhulu kangangekutsi longakwenta kububula lokujulile kanye netinyembeti tekunxusa. Loku-ke singakutfola nasifundza incwadzi yabaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-26. Uthi-ke umfundisi, futhi usakhala, emandla amoya avele asebente. Sengibone kimi loku emahlandla lamanyenti. Nginemafayela lanemagama ebantfu lengibathandazele eminyakeni. Labanye babo lamhla babashumayeli belivangeli kanye nebaholi emabandleni. Labanye bebanendlela lembi yekubuka tintfo, labanye imphilo beyigucugucuka, labanye bebahlangana nebulukhuni emabhizinisini noma ekukholweni kwabo. Ngangibhala emagama abo phansi bese ngiyabanxusela ngetinyembeti. Kodvwa lamuhla ngekubona ingucuko yabo ngiyajabula, ngiyathuthuteka. Uma inhlitiyo yakho ishaya ngeluvelo lolujulile ngalabanye, utihlela wena lucobo nenhlitiyo yaNkulunkulu. Kunxusa kwakho kuba yindlela yekuthutfuta kanye nengucuko emhlabeni. Ngako-ke vumela inhlitiyo yakho ukuthi ithambe, vumela luvelo lukuchubele emthandazweni, haleluya. Nangumthandazo mlaleli, asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekungipha inhlitiyo leshaya ngeluvelo lwakho, kuthi ngetikhatsi tonke nginxusele labalahlekile, lababutsakatsaka kanye nalabalahlekako ngesihawu kanye nangelutsandvo. Ngemithandazo yami timphilo tiyaguculwa,
yabuyiselwa, futhi umbuso wakho uyachubeka ngemandla. Ngiyabonga ngendvudvuto kanye nenjabulo yemthandazo lophendvuliwe. Egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo mlaleli utawufundza incwadzi yaHezekeli sahluko semfica livesi lesine, incwadzi yabaseRoma sahluko semfica livesi lesibili kuya ivesini lesithathu, kanye nencwadzi ya-Isaya sahluko se-66 livesi lelishumi, kanye nencwadzi yetihlabelelo sahluko se-110 livesi leli-136. Haleluya. Bese-ke kuthi elihlelweni lwethu lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye, lamhla-ke kufundwa incwadzi yaMakho sahluko sesibili livesi le-23 kuya esahlukweni sesithathu livesi lekucala uye evesini leli-12, kanye nencwadzi yaLeviticus sahluko se-11 kuya esahlukweni se-12. Kanti-ke luhlelweni lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili, lamhla kufundwa incwadzi yemisebenzi yabapostoli sahluko se-14 livesi lesiphohlongo kuya evesini le-20, kanye nencwadzi yetihlabelelo sahluko se-25 kuya esahlukweni se-26. Ngiyabonga ke mlaleli nalamuhla ukuthi uhlale nami sisafundza livi leNkosi. Ngikholwa ukuthi ubusisekile sisafundza. Inkosi ikubusise. Ngicela ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli Inkosi yethu Jesu, umane usho nankha emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.